دڵی چێ باشترین دڵە و زمانی چێ باشترین زمانە. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام پرسیاریان لێکرد چێ باشترینی خەڵکە؟ أي الناس خير يا رسول الله؟ من خير الناس؟ قال ذو القلب المخموم واللسان الصادق. ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا يا رسول الله اللسان الصادق عرفناه، فما القلب المخموم؟ قال الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. فرمي باشتريني خلق أو كسيا خاوني باشترين دلو زمانا، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. مرۆڤ هەڵسەنگاندنی مرۆڤ بە هەڵسەنگاندنی ئەو دوو شوێنەیەتی، دڵەکەی و زمانەکەی. تا چەند دڵەکەی و زمانەکەی باشە ئەوە باشترینە. کە دڵ و زمان باش نەبوو، با خاوەنی ماڵ بێت، با خاوەنی شان و بازوو بێ، با خاوەنی جوانی و باڵا بێ، با خاوەنی عەشیرەت و دەسەڵات بێ، هیچ نییە. کە دڵ و زمانی خراپ بوو، کە دڵ و زمان خراپ بوو تەواو.